Ima Yesus, Logi manutuk nin, Sapasia Tuhan Yesus, Dasu baga suhur min, Nuanari paridopan, Ulang sok pasal puin, Hamegaon na itano, Indo isari honho, Paromuan pakon Yesus, Gabe ilupahono, Sapasia Tuhan Yesus, Dasu baga suhur min, Nuanari paridopan, Ulang sok pasal puin. Kita udah John rohanami an kuria tong pada lakon diakonia tusian dui diakonia kunjungan kuria omahananyon tapi nggak ada dapat diakonia tahun nari ya kan jadi ulak rumah tahun naro sonari jadi John roh kuria berkunjung ama alani nangiga persaitannya lalap na tibal tapi gue tahunan saya merdudun jadi ijuk kanani ro ama lau menunggur tapi nangiga persaitannya jun anampe tongdo tu panama dokonon songona ahadu bersro songona mangko radu kurani nebus percaya tanah na buruk kan bu ditaruh di gereja apalagi Tumam dolongmu, Pabayu woluko, Naraman bere panaron hambukin namin bunol penyegar kanami hubani orang tua yang bersaikon lanai kanami lama saparong tambar nebere hubani tong pas pasuhan dor bubu dah siya maju hubani urdi rosi tong lekam pengharapan hubani keluarga dia terlebih nama rawat orang tua asal orang ini dia orang tua asal tong dia orang dos hubani kamu apa surga merespon nanda terkenal. Amin. Mutarani John, ayat Yohanes 5 ayat 40. Di bagali Yesus ada halak naburitan Bethesda sampai hari Sabat. Hari Sabat ini hari Minggu.
Isa mo. Ito lumpi 340. Ang apa nomor 10 ahu pe. Isaksikan do ahu. Sek ongga iboge nasyam sorani. Ang rupani pe. Sek ongga ida nasyam. Katani pe. Sek marianan di ibagas nasyam. Sek persaya nasyam. Bani na sinuruh ni. Diperiksa nasyam do suratin. Udah pun diperiksa nasyam do suratin. Ay jupah nasyam do izin. Nini umur nasyam kapunyuan nasadoka. Ni dokah ni surat indo pangon nama naksimon pasal. Kamu ciptakan sekali lau manalam. Dua kan. Jam dah dia. Ya aku. Utusan ni Itu mirip mai. Putih baru. Sini naik mah. Memang untuk Pulang. Itu yang silai. utusan. Nah, mikir rupa mah kita. Tapi jangan sok kita. Bisa nah. Oh, nah dia kau ni ya nasi utusan grup. Kalau macam ada doka sonon, Engkau lama jam bu itu. atau siang itu. Awas le. Sok kana milai rohanami kuria. Di kapesta hutip berun, manoriham ibagas sahid. Pengidun namin lay asi gumos maham martonggo tu hatta asi tabar sehat naham sabar ham dalay da turiham sian donon ang guhan namin mangitu julo mo puman yang ona se sugirin ne piu tuhan ibiham lay ay man lay jadi han atas nama ni Kuria adong leben hanami otik songon naibentuk ni kikapes badan diakoni sosialin na otik pior lay malas mahur ni ham majalo da ulang ito riham begal ni asa daun ni Kuria tama to riham asa daun ni pasahutaw tama to riham ama pengitun nami waham lay rosiha na mamda sunay hamahu una si nadespita dohot siang dodot si Jedis dia pengitun nami asi sabar hanima mengurus layon unang marna bosak-bosak kanima mengurus layon pas dosongan hatani narman duay angko na diar debek kanima na maradopon orang tua diar do dapat balasnya haduan sunado masih balik na ay mapengitun nami asi diar mabek kanima saya berikan cenges modes ke keluarga pangarato. Sunai mata nami, terima kasih. Untuk semua di. Oleh, pasti nyamda pasti gulur nyamda. Terima kasih, Mak. Fokus tidak tempin. Katuna. Boleh. On tangan lima. Katun, tunggu Bang. Dipandu si Aseng, si Binda.